El Grupo Municipal del BNG en el Concello de Ourense propondrá que la Administración local colabore en la recogida de firmas de la Iniciativa Legislativa Popular en la que se solicita la modificación de la ley hipotecaria, la dación en pago y el alquiler social. La propuesta de moción que el BNG presentará incluye una petición expresa a la Xunta y al Gobierno para resolver el drama de los desahucios y al propio Concello la creación de una comisión especial compuesta por los grupos municipales y las plataformas contra los desahucios. Queremos unha comisión municipal na que, a parte da xente dos servizos sociais encargada de tratar estes temas, estén tamén presentes os grupos políticos, e tamén queremos que nesa comisión participe a cidadanía a través das plataformas contra os desafiuzamentos. Creemos que a xente que está loitando na rúa, por iso hoxe nos estamos na rúa con elas, debe estar presente, debe facer parte das solucións que busquemos todas dende o Concello para poñer fin a estes dramas. E no último dos puntos da moción recollemos tamén a petición da Plataforma contra os Desafiuzamentos para que dende o Concello se colabore na medida en que se poda, ben poñendo a disposición o espazo municipal a través da páxina web ou como se considere que debe ser así, a recollida de sinaturas para a Iniciativa Legislativa Popular que pide tamén, que xa sobrepasa as 600.000 sinaturas e que pide tamén a reforma da lei hipotecaria, a dación en pago e o alugueiro social.